Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalunan. Mao na ni katong new face sa Canigao Island. Nindot na siya guys. Niya. Inig humag eleksyon guys. Pwede na mo musoroy dire. Ang paraiso sa lungsod sa Matag. Okay. Nindot na guys. Sa mga turista nga ganahan mo suroy diri sa Canigao Island, dili lamang ta pwede magdaog inasal kay kwan. Pero ang pwede ta mo palit diri sa Matalom og inasal, pero og namos laing lugar nga magdaog inasal ipabilin di pwede igi tungod sa bayro sa baboy. Okay? Welcome tanan nga mo suroy o mo bisita sa mong isla. Sa kadtong mga turista nga ganahan suroy, moadto lang ta ngadto sa kwan. Bisag asa nga lugar modawat na ang Canigao Island. Bisag naa mo sa bisag asa nga lugar, okay na ni. Okay. Welcome to Canigao Island. Ato gayong bisitahon karong summer ang paraiso sa lungsod sa Matag.